Airtel Tigo Yora Cash kabisa. Ahangaha turi ni ku giti cy'inyoni aho twaje guhemba abanyamahirwe bagera ku bantu batanu bose batsindiye amafaranga muri Yora Cash bakoresheje 150 yabo. Hanyuma uyu tiro yitwa Nyirarukundo Peace, akaba ari umumama mukuru cyane wabashije gukina Yora Cash ndetse akanatsindira n'amafaranga. Ohereza rimwe kuri rimwe gatanu wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash, Yora Cash, Yora Cash ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru. Nyirarukundo Peace utomboye amafaranga angahe muri Yora Cash? 322. 322. Peace, aya mafaranga kugira ngo uyatsindire wakoresheje amafaranga angahe? 150. Amafaranga 150 yonyine. Peace, aya mafaranga agiye kugufasha iki mu buzima busanzwe? Ndabanza ngitekerezeho neza. 372. Amafaranga menshi cyane yaguhindura ubuzima. Nawe icyo usabwa ohereza umubare rimwe kuri rimwe 55 nawe ubasha kubona amahirwe. Dusigaranye iminsi igera kuri 50 nawe wayibyaza umusaruro. Airtel Tigo promotion Yora Cash. Njewe ndi MC Softy. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.